Pomaže vam Bog, braće i sestre, evo nas u našoj divnoj crkvi, zbog svega ovoga što se dešava vezano za nesrećan koronavirus. Nažalost, ne možete da dođete i da u crkvi našoj bude posjeta kao što je to o praznicima i nedeljom, ali slava Bogu, ako ne možemo da dolazimo, to nas ne sprečava da se mi molimo i u domovima svojim i na kraju krajeva svaki put kada imamo vremena. Večeras smo ovdje također da uznesemo molitvu Gospodu. Kako Gospod kaže u Svetome Evanđelju, vjeruj i po tvojoj vjeri bit će tako. Jedna narodna poslovica kaže čuvaj se i Bog će te čuvati. Ali ovo još je veće, znači po vjeri tvojoj neka ti bude. Ako budemo vjerovali istinski, nakon kako nas na kraju krajeva uči naše Sveto Evanđelje, nema toga straha koji može da preovladava našom dušom. Ja vjerujem, svi mi ipak, no što kaže, na neki način smo i trseni i uplašeni, da li za svoje poslove, da li vezano za našu djecu i možda za naše lično zdravlje, nekako i prirodno je to. Ali opet da znamo s druge strane da je đavoljevo, kako to kažu sveti oci, najveće oružje je upravo strah. Jer sa strahom, što kažemo, pomuti se razum i ne možemo čisto i valjano da razmišljamo i da mislimo. Kako se taj strah najbolje odgodi? Upravo uz svetu molitvu. Molitva ima različitih centara. Naše molitve, našeg duhovnog života je svakako sveta liturgija i pričešće. Ali mimo nje imamo, znači, jutarnje, večernje molitve, a između ostaloga jedna divna molitva koju ćemo večeras za sve naše zdravlje, za naš uspjeh, za zaštitu od Gospoda da uznesemo, zove se akatist. Akatist, mogli bi da prevedemo ukratno, tu su himne koje mogu biti upućene Gospodu Isusu Hristu, presvetoj Bogorodici, svetim anđelima ili nekome od svetitelja. Čiji te pjesme zahvalnosti i molitve kroz taj svijet, kroz akatist da uznesemo za nas. Tako da, evo, da se pomolimo. Ja vas također molim da, ako želite, naravno, da li putem e-maila ili broja koji vam je već poznat, da slobodno pošaljete vaše imena, ako želite da se molimo u svakodnevnim molitvama, kao što smo pomenuli i jutarnjim i večernjim, na kraju krajeva svetim liturgijama. Da sve ono što radimo u slavu Gospodu, da se ne bojimo, jer ako je Gospod s nama, ko će protiv